Because if the government wants to end it can end it very quickly. So she's saying my husband is suffered from BP stroke. My son was killed in the conflict. My son is just a student. He's a BA student and he was killed and he's innocent. Yang bangnut kilongmi Hakmat ur Rahul Gandhi. Lashis nem tam menda ka jingya umsnam hapo ka jalam Manipur. Kata hapreng ki jaj beriu mede pat ki jaj beriu kuki. Ompat semlai I bahkan pau kano kadak bahkan kutno naba haduk menta ompat semladon kano ka jingya penbet jong kiteki arliang mamla. Haka jinglet yuk kejat biang jong Rahul Gandhi. Ubade nong yalam jong kaliang persya hapo ka sarkar India. Ulai walat banyak keren bat ki pajba dalai dehi bat ban sngap shipor yak kaba kita kilong kami kilapan pau hau bat ban syak skor kamtam yak itu kibala syak ta yak ying kisem jongki bat ro kumjo yak jingdu no yak ibait bat hon jongki kumjo habas ngap yak jingsem jing jenjar Shibunut kamtam kilong kami kilapan sngau ya ka jing sosat ka jing em jongki nado balaki katay ka jing ya umsnam nabakim shimlong shu kitu kibriu kebeim hakari balas sanshar lanjut badaki umat barang ba kilayam Hakmat jong Rahul Gandhi banyatu yak ka balaja baro bat ban kerpat kumjur ban ai kublai yau naba hadu laisin ulalek ban yuk kejat dalade hapok ka jalam Manipur nado balami katei ka jingya kaja ba markeliang dang hakadar barba jongkari India badang syudap UMP badang syajib thamai nakaseng kongres nabo ka jalam Manipur kata upimol akoy jam ulakren teng bat pensngau hapok ka ying dorbar badon kam kerki palat ban penbait no ya katay kam Henry haduk menta ompat semla idak bakos sarkar pedengkan simkia yakini ki baro ban yakren na ban ya penbait no Henry la syukuman la syukunsa haduk menta omtip na ki kadau bakas sarkar keempat semlala ban kreni haduk menta Henry lada ka sarkar kadon sisa kamon ngets kem bakanom don kano kato kacing iya kacing ya kaja tang hapo kacala badru banyo ban penbet iya kacing syongsuk syongsan deitang kabor sarkar jong kacala bat ka sarkar pedeng Rahul Gandhi haba yakren bat kita ki pajba kamtam ki balasyak ktaba ulah kular Hakmat jongki ba ulek kat bala ne thau kilak kilenti bakumno ban yo ban penbet kloino ya kanika kambaro ulong ru ba unsa kren biang haka dorbar ba kaban sawan biang ban penbori ya ka sarkar pedeng lada kadang yai kumansa kumni kat kum ki jingtip laong bahadu menta ki babun ki caka hapo ka jalam Manipur Kijaj banriu mete kimpatla ban lechaki benda jong kijaj banriu kuki kumjuru kijaj banriu kuki kimpatla ban lektor shaki jaka balasa da kijaj banriu mete मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं रेस कर सकता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, मगर मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि कब आप वापस जाएंगे क्योंकि ये सवाल सरकार दे सकती है। अगले सेशन में आप देखना मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, ठीक है? थैंक यू।